Divna emisija, sve pohvale, veliki pozdrav za kraljicu Ninu. Evo, sve večeras u njenom znaku, u znaku njenih 20 godina karijere. I 25. Makire, počelo se spet, šta se... Mladi smo, tek je početak. Kad su Maja Sar i Nina u pitanju, ima jedna mala djevojčica koja ima neku poveznicu zapravo s njima. Ovako ona pjeva. Tako je, Antonija Dora Pleško je otpjevala Koreke ti znam, pobjedila na tvom natječaju, jel? Jeste, ja sam imala natječaj na Facebooku i Antonija je dobila najviše lajkova i svakako zasluženo. I ti si puno lajkala upravo nju, jel? Pa Antonija Dora je dijete super talenta i ona je u prvoj sezoni bila moj osobni favorit i nije pobjedila, ali evo, karijera je pred njom, sigurna sam i tada i sada to što kažem da je ona baš kad vidiš da je neko rođen za scenu. Antonija, pozdravi svoje omiljene cure, jel nas čuješ? Dobar dan, dobro večer. Ćao! Ti si Antonija, A evo me. šta ima lipa me? A evo ništa. Šta radiš? A evo taman sam se vratila sa trećeg snimanja za In Magazin, pa će se sutra prikazivati u 5:25. Opa, lako mi, male! Evo, krenulo se odmah. Antonija, reci mi, neću te pitati koja ti je draža, Nina ili Maja, ali evo, zašto voliš jednu, a zašto voliš drugu? Pa Ninu sam prvi put upoznala na Super Talentu. Ona mi se i prije jako sviđala jer sam je slušala sam njene... A poslije, jel ti se i poslije sviđala? Je, naravno, još uvijek slušam njene pjesme kao i prije puno godina. I eto, pjevala sam s Ninom na Trgu Bana Jelačića, to je bio jedan odličan nastup, nikad neću zaboraviti. I eto ga, to je to, od prilike. A Maju? Nina, puno ti čestitam svoji 20 godina karijere i nadam se da će još 3 puta toliko. 3 puta? 3 puta. Ti si ti normalno, ćeš ti da ja ostarina bije. A evo, a Maja? A Maju sam gledala, prvi put sam je vidjela na Euroviziji. Jako mi se pjesma svidjela da sam je odmah morala obraditi. Obradila sam je 100 puta, jedan put u studiju, pa pusti, pa ovo. Stvarno mi se pisma jako sviđa i sad je usavršavam s klavirom. Opa! Antonija, hvala ti, puno divno si otpjevala i da znaš da je tvoja interpretacija meni u ušima više nego moja. Hvala puno. I pozdravi mamu. Evo, pozdravljamo mamu i cijelu familiju. Hvala ti, Antonija, što si se javila. Pozdravi mami i svima, Antonija. Nema na čemu. Evo, nema, nisam tu. Sretno u Americi, mala. Hvala puno. Čujemo se, Evo, bok. nisam nažalost tu s vama, pa ne mogu ni dati poklon za ovoliko veliko događaj, pa ću evo nešto kratko otpjevati. Ajde, može. Da će nam Bog i više od tog, dobro će dobrim vratiti i nestat će bol u grudima. Ja još verujem dobrim ljudima.